između ostalih, za nas kao političku organizaciju važan je čitav paket dogovora. Mi nemamo povjerenje u dogovore koje pravimo usmeno ili čak i sa potpisom bez garancija sa Demokratskom partijom socijalista i SDP-om. Imamo neka ružna iskustva, nemamo samo mi, imaju i vaši koalicioni partneri. Podsjetit ću vas da ste vi pravili političke sporazume s albanskim strankama uoči referenduma i sa bošnjačkom strankom, a onda ste taj sporazum na Ustavnom sudu mijenjali tako što je Ustavni sud pod diktatom politike brisao određene članove i to one koji nisu bili prihvatljivi za vas. Dakle, mi ne želimo da u parcijalnom rješavanju ovog pitanja budemo takvi da napravimo samo dio sporazuma. Nova srpska demokratija, a vjerujem i čitava opozicija, zainteresovani smo za kompletan paket. Ne samo za član 3 sporazuma, nego i za član 4 sporazuma. Mi smo prije neki mjesec kao politička organizacija, razmišljajući šta to dolazi posle izbornog zakona, promovisali jedan stav koji je stav ukupne crnogorske opozicije, a to je da nema glasanja za izborni zakon dok se ne spriječi diskriminacija na najbrojnijom jezičkom zajednicom i dok se ne omogući velikom broju građana Crne Gore koji imaju otežavajuće uslove da dobiju državljanstvo Crne Gore, da im se izađe u susret od strane ove zemlje. Dakle, veoma jasna i precizna politika koju smo poslali, jer mislimo da je dužnost i obaveza svakog građanina da se suprotstavi diskriminaciji. Tako je dužnost i obaveza prvo nas poslanika, onda naših porodica, a svakako i drugih građana koji pripadaju, recimo, istoj jezičkoj zajednici kao i mi. Jučer smo imali velike probleme, ohrabrujući ljude da urade ono isto što su uradili ljudi iz poslaničkog kluba Nove srpske demokratije, da se suprotstave diskriminaciji u školama, da se bore za ravnopravnost, jer je to temeljna ljudska vrijednost i svaka država koja hita kao u Evropi, svaka država koja želi da kaže za sebe da je demokratska, mora da uvažava sve one vrijednosti koje postoje u našem društvu. Juče su po nalogu državnog tužioca, vrhovnog državnog tužioca, hapsili i djecu od 15 godina. To ću da kažem da je sramota. Hapsili su ih, znate li zbog čega? Hapsili su ih zbog toga što su držali par letaka i dijelili ispred škola letaka. Evo, ovo se nalazilo u rukama tih ljudi. Milicija ih je privela po nalogu državnog tužioca, protiv njih su podignute krivične prijave, do sinoć su ih kasno saslušavali, njih i pripadnike nevladine organizacije Stop diskriminacije. I to ko? Šta se radilo? Oni koji ne mogu da se obračunaju sa organizovanim kriminalom. Najslabije karike u borbi protiv organizovanog kriminala bile su veoma efikasne u pokušaju rušenja eventualnog sporazuma koji treba da se uspostavi između vlasti i opozicije kako bi se spriječila diskriminacija najbrojnije srpske jezičke zajednice u Crnoj Gori. I ja želim s ovoga mjesta da poručim da je to za nas neprihvatljivo. I želim da poručim da u procesu pristupanja Evropskoj uniji, a vjerujem da ćemo naći neki sporazum i dogovor, da u procesu pristupanja Evropskoj uniji takav državni tužilac ne može da se nalazi na čelu našeg tužilaštva. To će biti jedan od osnovnih zahtjeva u tom procesu pregovaranja, da dobijemo nekoga odgovornijeg, boljega, sposobnijeg i spremnijeg da se uhvati u koštac sa organizovanim kriminalom, a ne sa slobodnim ljudima. Nekoga ko neće cijeniti moral kriminalaca, nego će cijeniti moral roditelja koji žele da njihova djeca se školuju na vlastitom maternjem jeziku. Dakle, pred nama je vrijeme dogovora. Pred nama je vrijeme u kome i Evropska unija i mi koji živimo u Crnoj Gori vjerujemo da vlast i opozicija treba da progovore jednim drugim jezikom. Svi oni koji su dijelili Crnu Goru, koji su zavađali Crnu Goru prethodnih godina, imaju interes da se ne postigne taj sporazum. Kome to smeta da mi koji govorimo srpskim jezikom, i to nijesmo samo mi Srbi, nego se tu nalazi 100.000 onih koji su se nacionalno izjasnili kao Crnogorci, to je srpska jezička zajednica, kome to smeta da budemo ravnopravni sa onom drugom po brojnosti jezičkom zajednicom? Je to pošteno? Je li to prihvatljivo? Zašto se to sprečava srpskoj jezičkoj zajednici? To su odgovori koje treba da dobijemo od strane parlamentarne većine. Ali ne, vi nama šaljete odgovor, mi smo politička većina, mi možemo da vas gazimo, mi možemo da vas diskriminišemo, mi možemo da vas hapsimo, mi možemo da vas osuđujemo, mi možemo da vas bijemo. Ne možete. To će da se zaustavi.
To će da se zaustavi tako što ćemo prihvatati evropske standarde, što ćemo prihvatati drugačije puteve rešavanja naših problema. Imamo problem, nalazimo se u političkoj krizi, taj problem treba riješiti. Vrlo smo korektno saopštili da smo vezali jedan zakon za drugi zakon. Tako se to radi u svim demokratskim zemljama. Nigdje, ni u jednoj demokratskoj zemlji nema drugačijeg puta rešavanja problema. Nedavno smo to imali i u Vašingtonu. Tako se rešavao problem na relaciji republikanaca demokrata. Tako treba da se rešava i u Crnoj Gori. Dakle, mi smo donosioci novog načina sporazumijevanja u Crnoj Gori. One stare pendrek varijante postaće prošlost. I pendrek političar koji podižu obrve i oni će postati prošlost. Dolazi jedno novo vrijeme, vrijeme dogovora. Da na kraju, evo ostalo mi je još malo vremena, hoću da kažem da bi itekako bilo značajno i pozivam predstavnika vlade da danas odlučimo samo u načelu vezano za ovaj zakon. Paket je dogovora veoma bitan. U utorak možemo da izglasamo sve. Ne bih želio da prođemo kao što su prošli Albanci i Bošnjaci kada su pravili dogovor sa vama uoči referenduma. Ne bih želio da se pojedine odredbe ovog člana 3 sporazuma brišu pred Ustavnim sudom. I još da vam kažem, ako ne budemo imali politički sporazum, a mi želimo da dođemo do njega, onda mi imamo različit odnos prema predloženim amandmanima. Pa bi željeli o tim amandmanima da se izjašnjavamo nakon ponedeljka. Mi bi onda imali drugačiji odnos prema amandmanu koga je predložio profesor Radulović ako nema sporazuma. A ako postignemo sporazum za koga vjerujem da će obezbijediti ravnopravnost srpskoj i jezičkoj zajednici u Crnoj Gori i da će umjesto postojećeg rešenja, a dobio sam raspored za moju djecu, uputili su zapravo mome sinu koji nije išao u školu, kao što nije išlo na desetine hiljada djece u Crnoj Gori, pogledao sam taj raspored, tamo postoji nastava se izvodi na crnogorskom jeziku u skladu sa važećim zakonom i postoji predmet crnogorski jezik i književnost. To je rešenje koje postoji sada. Mi to rešenje treba da upodobimo onome što je realni život u Crnoj Gori, da upodobimo sa statističkim podacima koje smo dobili i na ovom popisu. Ne moram podsjećati javnost Crne Gore da smo i ovog puta, kao i na popisu 2003. godine, da je naša jezička zajednica najbrojnija. I ako je to najbrojnija jezička zajednica, mislite li vi da kao politička većina imate obavezu da ta jezička zajednica bude ravnopravna pod uslovom da to Ustav ne sprečava niti brani? Evo ljudi koji su dali dvotrećinsku većinu za ovaj Ustav, ja sam slušao izvorno njihovo tumačenje zašto su oni glasali kada je u pitanju jezik. Evo ih ovdje sjede u parlamentu, sa nama su. Oni su zajedno danas sa opozicijom tvrdeći da oni nikada ne bi podržali Ustav u kome nijesu ravnopravni jezici i da je Ustav prepreka i da Ustav brani. Da imamo predmet srpski jezik i književnost i da Ustav brani ravnopravnost srpskog sa crnogorskim ili bilo kojim drugim jezikom. Dakle, poštovani poslanici, ja predlažem da odložimo izjašnjavanje po ovom zakonu i da utorak glasamo o čitavom paketu. Da u ponedeljak na sastanku sa premijerom Lukšićem pronađemo rešenje koje je fer i pošteno. Rešenje koje odgovara svima. Da osudimo ono što je uradila juče državna tužiteljka i da kažemo da je sila nedozvoljena i neprihvatljiva u odnosu prema ljudima koji iskazuju svoj protest. Pa to im garantuju sve slobode da mogu da protestuju. To im je obezbijeđeno od Francuske revolucije do danas. Jedino u Crnoj Gori mislite da se škole mogu regulisati pendrecima kao što su danas pendrecima u srednjim školama u Nikšiću gurali đake da uđu u te škole. Dakle, tražimo rešenje, odustanite od sile, mnogo ste stvari do sada rešavali silom. Nemojte tako da se ponašate. Ajde promijenite način ponašanja, ponašajmo se evropski, osjećam da kod novog premijera postoji taj prostor za dogovor. I naravno vidim sve one koji pokušavaju da miniraju i da unište politički sporazum zbog svojih sebičnih interesa da bi nastavili da vladaju kao što su vladali do sada. Imamo priliku da utorak izglasamo izborni zakon. Imamo priliku da pošaljemo dobru vijest Evropi. A ono što je najvažnije za nas, imamo priliku da zaustavimo diskriminaciju u Crnoj Gori i da gradimo društvo u kome ćemo biti ravnopravni. Nemojmo tu priliku propustiti. Hvala vam.